Papa Leo wa 14 ku itariki 8 Gicurasi 2025 nibwo hatangajwe ko yatorewe kuba Papa. Papa Leo wa 14 ni umupapa mushya usimbuye Papa Francis uherutse kwitaba Imana mu minsi mike isize, aho yishwe n'uburwayi yari afite. Uyu Papa Leo wa 14 akaba ari we uje mu cyimbo cye cyangwa se watorewe kuba Papa. Nguhaye ikaze wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, tugiye kureba aho yavukiye ndetse na bimwe byamuranze mu rugendo rwe, akaba ageze mu gihe cyo kuba yaba Papa ndetse agakomeza gukora umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe. Icyo usabwa ni subscribe, like na comment, ubundi tukabana muri iki kiganiro. Ikaze. Amazina y'ukuri ya Papa Leo wa 14 ni Robert Francis Prevost. Yavutse ku itariki 14 Nzeri mu mwaka w'1955. Akaba yaravukiye Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mupapa kandi yongeye guhabwa ubwenegihugu bwa Peru mu mwaka w'2015. Uyu Papa kandi ni umuhanga mu by'iyobokamana mu muryango w'abafurere ba Augustiniani, aribyo bita Order of Saint Augustine. Papa Leo wa 14 yatorewe kuba umusasaridoti ku itariki 19 Kamena mu 1984. Yatangiriye ubutumwa muri Peru mu mwaka w'1985, aho yaje kuba umuyobozi wa seminari, aba umwarimu wa teolojiya kandi aba n'umucamanza mu rukiko rwa Kiliziya. Yabaye umuyobozi mukuru w'abafurere ba Augustiniani kuva mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2013. Mu mwaka w'2015 yaje kuba umushumba wa diyoseze ya Chiclayo muri Peru. Atangira 2015 arayobora kugeza mu mwaka w'2023. Papa Leo wa 14 yagizwe umuyobozi wa dikasiteri ishinzwe abepiskopi muri uwo mwaka w'2023. Yahagarariye kugena abepiskopi ku isi hose. Yagizwe karidinali ku itariki 30 Nzeri 2023, amugirwa na Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Yagizwe karidinali mwepiskopi wa Albano ku itariki 6 Gashyantare 2025. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ku itariki 21 Mata 2025, niho inama y'abakaridinali yateranye. Abakaridinali 133 bashakamo umupapa umwe. Ku itariki 8 Gicurasi saa 12 z'umugoroba nibwo habonetse umwotsi wera ugaragaza ko Papa yabonetse, ari we uyu Papa Leo wa 14. Ese
Iri zina Papa Leo wa 14 barihisemo bagendeye ku ki? Iri zina Leo rifite amateka akomeye muri Kiliziya Gatolika, gusa iyo tuzayagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ese uyu Papa Leo wa 14 uje asimbuye Papa Francis witabye Imana, twamutega iki? Ni iki aje guhindura muri Kiliziya Gatolika? Ni iki aje gukora abandi batakoze? Ijambo rya Papa Leo wa 14 akimara gutorwa, yagaragaje ubutumwa bw'amahoro, ubumwe n'ishimwe, asaba abakristu gukomeza mu nzira yabo yo kwizera. Uyu Papa niwe Papa mushya uje asimbuye Papa Francis umaze kwitaba Imana. Ese tumutezeho iki? Ibindi ni ukubihanga amaso mu gihe agitangira umurimo we. Niba hari icyo wamuvugaho ubyandike muri komenti. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro kuva kigitangira kugeza kigeze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Kanda subscribe, ukande like, wandike na komenti uduha igitekerezo. Iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. We kanda subscribe kugira ngo utazigera ucikwa na kimwe. Ndabashimiye bikuye ku mutima. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.